tu pada lepu do ketek do ni dah lepu aku tak do ke lepa na lepa do so yang lo tapi dah pun mana
Dear Heavenly Father, we come before you in the house of the Lord to praise you, to thank you, to renew our faith and renew our commitment to you. Thank you so much for all that you have done for us. We know that we are not worthy of your love, but because of your love and care, we are saved and receive eternal life. Today, as we begin our service, we invite you to come into our heart and let the Holy Spirit work among us. May we praise you and worship you in one heart and in one spirit. May you be with our service from the beginning, middle, and end. The message, the word of God that we are about to hear today may live in our life forever and act upon it. We thank you, praise you, honor you, and ask these in the name of your precious Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 这คือเรื่องผู้ฟ้าอามีโอทอดีบานเยย้อนมีแพ้จากมาตอนมาจากพวกอามีเนผู้ฟ้าจะพาแห่อามาหอกเอาไว้เสแห่โซคือพอจะพาเสด็จจะพาสู้สยบหอกออกพอเลยอาซาพรีอามาหอกย้อนมีแพ้มีโลคอนาวีอาจารย์บาอุดอจาเวลอกเลลอซอเลพุทธาจะพาเอาลอพุทธาจะพาแห่บายวาอาลอจาจูอุทอจาเวลอกเลลออีอาโอเกเจจะบลอมีราเลจะซาคุญโยบาพุทธาจะพาอากุลอจาเวลอกเลลอโอดอจะเชโพจะมาบุลอซอเลอาเวเซียลอจะชอบผู้อีจะโจปาออเดอร์พุทธาอุมินีอาจารย์มาโลอาจารย์พิจามาเกเลชอเลชอสุญญาอวกก็จะมีอาบูคอคูเลอร์เตราเจแม็กซ์ฮอร์เพลาออกเดอร์ชินวิตอตะเกโซนิกิยาสชิคินีลอเลมินีลอออดีพุทธาจะพาSo, Kode, Sede, Dos, Bibi, Asa, Ja, Minalo. Le Jaba, Asa, Gato, Gisashri, Asa, Le, Ja, Okosura, Ha, Omege, Le Japa, Kosa, Mege, Batredo, Ponta, Japalo. Jadu, Mexico, Jado, Jaje, Japalo, Gamasero,มาเรียทอคนตาจะพาอาจารย์โดยทอลอโลมินีอีพอจะพากาสุกาโออามาโกจาเวียโกเซกอโอเลพ่ออามูโอบุนีชิโอเลคีจะบลินีอเมริกาบลาทีจาบากรูจะคอโบบาเซญาปาเรปาเกลเดอพุทธาอาเมอาจารย์บาสโกเลลานิรูคินุยจนุยแพทย์เป็นโซปากยาควาชีสนิมัวจำปาเรปาเกลออดอที่ก่ออาบาจะพามาช่วยสิบปอนด์มินีอีโอดออาจารย์กว่าโซเลเดอ
พุทธาดีครีพออโศกคีจักรีนอเลนอซาอาจารย์เยซูพุทธาจะพาเซดูพุทธโพกปะโพอาซาเลสุโลบูดอบาสโกจาดอพุทธาจะพาลุยจะกระดูเซนาพุทธาจะพาเลเวสิอัสดอจาโอโคดออามูวาดาโอเลจาโอโคอากูเยจะกระดูเซนอทอโมปาตุเกซาปวาจะพาเลโฮลิเนเมจาลูโดเกโดเลลาอาเมญาคือจาคือเซนอบาชิกพาโลโซเลโคซาจะพาดอโมบาจะพาอัลโมจัมบุ KE Bunker Pat Anybody Social Dog Woman Tapan Learn Adino KE Kapali Social Yamusha Shara Kanaka Ezra or Iwapa Kasane Not Dom Pala Dom Lapa A1 Kasala Nafi Kitali Ledo Nathad Dr. Tanopaki Miwe Christian John Dot Takutulaki Miwe Nasera Takadodo Asado Kisiki Asapohu
Serapo di posala akleo kebuo de teke. Tatu asapada tahapada oba. Takatolenya. Li takatodo I me paku paku se. Sasulo mo kwawe da. Losa data. Metadu se na kwala. Pagapadu do top. Potapala. Yua atametado aklep. Agonilo. Mumusatani I mese tasukata. Takupaku se plaso ako. Pemitaska potapala. Tametata aklep ubada. Tametala bayola mopasarasama agonilo. Pupo sejapakado tala. Dasinya yua abuda. Ata umuke blula puaga awa. Ado kadala yua ala kapako uplata awa. Pagkabaska lido ta awe seti sasolomo duna pokwa asonelo. Latane ako pagkabaska lido ta poko palila kladile table. Tama pakte syakodi potala ate ukoko. Isasi baplane balat pagkabasya puli dapa pagkabasya puli lekle abanilo. Puli dapa kadutala tasinya ya keletala kemi kita kesi awani. Akoteka duzani ta asale muba nilo. Potapane kwawe muba ado ate. Di muba umuwe asake kwalo da dutawe nilo. Posa sati mende mila adoto bala abu apiata so omu dinewe la ya atami tada akle ako dimi adoto da ke thopali do kedo la amasa ko tada sopol lulata sakri kesa atapi tama apunilo the blah blah petra baba phoba li tepadi kesakri akle abo di kesakri akle abo tepa kratiwe asodilo masya chedor chikuya chipo chipi baklawele kesakri baklawele kesakri ba asale bekeble pusa hesu ao pesitero odelinilo kesakri pusa akan amu apalesha oletalishi lepa oletalishi apulo teblo muterasi wedi tapu sidi akata milepa yadi jida techi yemini dohi hekiwe akule kita teleba letaba tamileba yete ketena teblo ba akulo Tene apite ba o majini kali yemini ichi yemini lesho otaki dimi potera dotada maseta opopu da maluki tala lisa sijo maya atamanilo da I bakla towele potera I amu atasya ola klemikleta aku ke thopali do bedola table tama phaki asa pathodo thapado ba khapule piche buku belito phale klemikleta aku prithibati asu asa phe adu tho asha katol lo pemisulu doshke do tho let me let on ye Dr. Mitale Adimi Sumisa Vanilla Jawesili Pe Ashidi Achekata Amusu Lune Juda Omune Dunedo Dela Ami Ko Dume Adutada Geta Wakubaku Sit Kadiba Geta Sikota Mutaba Aku Anna Tegalalo Kado Tegalila Mutega I Mim Oda Po
Gabasha, Tilozada, Kotala, Vitala, Lalacha Chada, Solowele, Yua Adamita, Atle Ahu Kukulageta, Valido Widow, the Panilla, Munohana Mutala, La Asala, Aku, Dog, Rivella, Saya, Duganada, Hila, Kukor, Dagamila. Udaga idume atupa antusida amuja asu soyini aule talihida sulowele tutle yodle aku yachuli arada su ale atadukado awadila aku mau pergi universiti kala askar puli terhadap Letlen Mitletoda, dear Azapatoda, Letala Pamejeli, Mobakona, Tharasamata, Bagastradu, Dota, Popalita, La Yua Agladi, Yamoshia Soda, Guasaponi Siwa, Donna Batho, Gina Pona Lila, or Doduna. Sinalani Hebrew, Doduna Boba, Doduna Mila, Doduna Rasata, Donna Baka, Dodala, Agi Aglola, Bakabatola, Baputa Pa, Job, Ula, Danala, Awete Abu, Animada, Bapopalita Pa, Gadotati, Kota Yeshu Dotawe Laza Baywaza Wakanya Asa Laza Kakabadanila Maka Sayaka Swogeke Podi Pota Goga La Muni La Sayike Dabla Bikilamu matatawila wapo dada kuwe dawapuka okuda datapo. Banana
Today I'm going to tell you a story of the boy in the striped pajamas. Germany, Berlin, 1945. Bruno, his sister Gretel, and his father and his mother were having a dinner inviting his dad's boss, the Fury. The Fury was coming over soon, so Bruno's mother prepared the food and swept the floors. While his father dressed them up in their fanciest clothes and told them that to greet the Fury, they had to first wait until he spoke, then they could speak to him, and they had to shoot their arms straight out and at an angle where it's about to the head. A few hours later, the Fury arrived and the kids were sent upstairs where in Dad's office. The dad and mom sat the Fury down. The Fury was with his wife and they discussed about his dad's promotion and how he was going to have to move for his work. Bruno's mom did not like this idea because she did not want to leave Berlin because it was like a safe place for them already and they didn't want troubles for the kid. But his dad really needed this job, so he had to take it. After the Fury had left, his mom and dad argued with each other because they didn't agree on this new movie. The next day, Bruno woke up to the maid packing his clothes in a suitcase and asked the maid what was going on. He then ran downstairs where his mother was at and asked her what's happening. His mother said that they're moving because his father's work is very important and we need to go with him because he would get lonely. And he then asked how long they were going to stay there. His mom answered that she didn't know and they were probably going to stay there for the rest of the years and probably never come back to their old house in Berlin. And they then hopped on a train straight to Poland and arrived at the new house at Outwith. In Outwith, they looked around their house. It was an old abandoned house. The floors were a bit broken. It had 3 floors. And they all went to their individual rooms to take out their stuff and pack it in the house. His father and his mother argued downstairs. So Bruno decided to go exploring. He looked outside his window and he saw a gated fence not far away. So he went outside and walked there. After a couple minutes, he saw a fence and a speck. He walked closer and he realized the speck was actually a person, like a kid his age. He walked closer and sat down. After talking to the boy for a while, he got to know his name and realized that they were the same age. The boy's name was Shimon. They became best friends and almost every week Bruno would go and visit Shimon. One day he decided to go over to the Shimon side because there was a fence. So he crawled under and they were going to look for Shimon's dad.
who had gone missing a couple of days before because they lived in a camp. The soldiers surrounded Bruno, some other kids, and Shamil, some adults too, and sent them to the gas chambers. This happened because Shamil is a Jew living in a concentration camp, and Bruno was a German mistaken for a Jew because he snuck into the concentration camp, and he went in the day they were going to be sent to the gas chambers to be killed off. The moral of the story is that you should never go out by yourself, and because you may not know what's going to happen to you, and you're only alone, so it's only you, and you can't, you don't know what to do. And another reason is that when the parents argue, the kids are also affected, so they tend to do things I don't know. Thank you. Agora aguento. Dois agora. Untuk baru disini ada dengan fokus ini adalah organisasi kalian berisiko tentang lewat dan kebanyakan pengetahuan organisasi dan pengetahuan sekolah kemudian kesimpulan dengan masa-masa komputer dan kami bawa awal orang untuk kami dapat masa bawa sekolah malu pun awal impress ke khusus ke mamu dan mula pak akan kita malu dari ke sekolah awal kedua awal lalu betul kita ni lah. Kita awal dulu kalau tu dah awal malu awal ada, ani aku awal malu wasiko organisasi dah kini ada makan dengan kru dah kedua ke mamu mubah dah keseluruhan dah wakil apa kita wani masalah ini awal basiko tora ni la awal ti hilang tak ada pun nanti awal lepas tu malu asal disasi dah fokus awal nanti apa ke malu lagi disasi dah ke tu ada juga umur aku pernah Kena politisasi menggigit tetapi ke kena teman dulu ke kalau kita dapat ke syutingnya apa nanti bagi masalah tentang masalah komputer di sana ini masalah itu mubati kita ini bawa awal itu kita boleh itu nanti kita ke dosa lepas kita wah doa tinggi bawa awal tu doa apa takut terkas ke awal tu baik apa तुमने दोस्तों तुमने के तो बड़ी बात तब के हिस्सा के बावजूद तब वाले मासा बाबू तो करते बताने के मासा बासी तो Lama juga kasihnya pertinggalan kasih kita ini takkan nanti kurang ni lah. Kota le udah fokus. Kau ada awal di kita ni dia awal di si bawa takkan nanti orang ni.
Kedua kita tinggi dengan kita ini, awak ini masih kau awak ini dengan masih kau takut saya le thawat awak ini kedua takut saya ke mamu agak kegelu ke kita awak ini, Yosina kali ini tinggi kali takut. Yosina nak kali lagi suci. Bulan November. saya lupa dan terlibat di pemahama putam ni dan ternyai sikap maka saya hibuat dapat saya dan pemahama putam ni untuk terblok kedua dan sikap sikap tahu pun dan hibuat dapat saya dan hibuat dapat saya dan kini ini tambah tarik tarik do lo so sikap putih Jepang no dan jika kau ada kan pun tahu ini pada di Jepang kau ada no Percaya tak ni jo patel orang hantu milong, no dah awak dekau ada ni, kelas ni kerja, no awak dek malam pun amu ada, no awak dek kewe responsible kids, no pada ramu hilang muda ni awak dek mawe, dosin pasti kamu pati cepala masa putih cepat, no dah kasusnya sikap perlu masa terlalu mubati cepat, aman ni lo kita mata kota, do ubudi malu. Dia tu cara hibup ni udah masa kuat dan dia tu kan bahasa kota sate Jepang, no kes seperti bayi terakhir terlalu, cuci awak masa kuat, no mencari jawab padu, no hutan ni jadi cerita sahabat, no dia tu mu di Jepang, no sekolah mataku jadok kuat masa kuat, no top ni perlu masa long ubin malu ni kita
Namasa nito shalova putu di Japan le da malu kesaya kelibetaro mencapai mulilo da besi wasi ko tram dulu lawe ketika Tony puan tahi di Japan nito api do pula hesoni puan sekonilo tamdulo Jadi iba sibli dah disebut nak. Ram tutu sibli dah ni utau pulih. Hei iba sibli kita ram tutu. Saya bipolar saya apa terjual sepatu tersebut lui. Saya apa siapa dari indah ulai kita sakit do ni indah ulai pun pada dah tapi tak tahu pun ni. Tu bano demi bahu dah. Ini seko sosi di cara lihat pergi dah. Ini kita sakit do ni tiba ni pun pada dah tapi tak tahu pun ni. Tu nol biwa. Jadi ni kita sakit som ini lo so no. So bahasa liga lain lo lepas suri sudah lo suri kui cop ini lo ataupun dari uti aku pilih lo bahasa liga ni lo deh cewek Tapi kena wibu dia pekerti lo, les suri sudah lo dia pekerti lo ko do. Peglewa tahu mi udah po. Lawan dia cewek tahu tak aku dia dah. Jadi kita tak kisah jadi le po lo. Oh bi tertiba. Pagbat dia masih kau perbakan pano ko do. Dia dah juga ni teninya ini le tahu po cici po apa ini. Ini kita tak kisah jadi lo lah. Lai tiba je por ban le le tapi tak tahu bui lo. Tapi tu malo moya sugi je po mu po pa limu li kwa ko ga de tege ni. Po kwa limu li kwa oi do. Dan po kwa klan ni betra mu tutu, betra mu dodo, betra pasasa, betra mar pani. Tapi lo moya sugi. Yo là kìa. Xe bia. Bên mặt bên. Dah hamad kan. Music được. Nó mà lên nó đi là, nó ao là mấy vấn đề này. Nó đưa nó ở đặt bao. Stop. That's law school, right? For Gucci people. That's law school. Right? I mean, you can. Oh, like Harvard. Mm-hmm. That's what your favorite scholarship. Aku menyamai. Agak kau dia me. Agak ni dia.